Igitondo cyiza ku bakunzi b'Akabumbu Talk Sport, mwaramutse mwese aho muherereye, abandi mwiriwe mu bihugu by'iri hakurya mu bazungu, nizere ko mwazutse neza muri amahoro. Natwe twazutse neza Nairobi, usibye akabeho gusa kabaye kenshi, naho ubundi tumeze neza. Hanyuma tubafitiye amakuru menshi uyu munsi, transfer, abakinyi, abatoza, aho umutoza Mauricio Pochettino wa Chelsea yabashe kwirukanwa, bakaba bamusimbuje umutoza witwa Enzo Maresca. Turaza kuganira kuri Erik ten Hag, ese birakwiriye ko aguma muri Manchester United cyangwa araza gusohoka, ese ninde mubona umukwiriye wamusimbura. Turaza kuganira ku isezera ry'umu midfield ukomeye ku isi, Toni Kroos waje gusezera muri Real Madrid. Turaza kumenya impamvu yabimuteye, ese niki cyaba bimuteye gusezera muri Madrid no mu ikipe y'igihugu, ndetse no muri kariyeri yiwe akaba bihagaritse. Turaza kubirebera hamwe, turebe ikigenderewe. Turaza kureba kwirukanwa rya umutoza witwa Xavi Hernandez muri Barcelona. Hanyuma makuru atandukanye, kompani kuja muri Bayern se biramukwiriye. Ni nk'ayo makuru tugenda tuganira. Bruno Guimaraes wa Newcastle uri gushakishwa na Arsenal. Arsenal baraza gutanga miliyoni 100. Biraza kugenda gute? Hanyuma iruhande rwanje ndi kumwe n'umugabo ukomeye cyane, haba muri Kenya no muri South Africa no ku isi hose, bamwita Fabrice Dubois. Igitondo cyiza. Ari umugabo umwe wigeze kuvuga yamwe ngo kandi ngo tuzatubona ukomeye, ngo cyane ngo habe ni kuzimu ngo ngo nzoba nkomeye. Turabaramukije cyane abakunzi b'Akabumbu Talk Sport. Hano turi rwa mukuru wa Kenya, Nairobi, duherereye Masaina. Twe dukorera Masaina, niho turabakire cyane bwana Bishetse. Mwabyutse neza? Twabyutse neza. Excuse me, murumva yuko Nairobi hari akantu kagahoma cyane, kanze gukira, hari ikirere cacafuye nyine, hari imbeho cyane, ariko nta mahoro, abantu bagenda bamenyera klima bisanzwe. Nguwo rero umugabo ukomeye turi buze kubana nawe, umusesenguzi wo kuri Akabumbu Talk Sport, akaba n'umukinnyi wa filime kuri Papa Legend. Ndakeka ko abantu benshi bamuzi. Hanyuma kuri kamera turi kumwe n'umugabo witwa Jonathan Tungane, kuri metero 2 kuva Sudani. Aba ni abakameramani batameze nk'abandi bakera, bakazagufata ifoto ikabura nk'amezi 10 itarasohoka. Abakameramani bakera bari saba cyane. Hanyuma niba tugiye kubana uyu munsi mu kiganiro mu mikino igiye itandukanye, mu transfer, bari buze kudufasha. Hanyuma twinjira mu ikipe ya Chelsea, nk'uko babibonye abantu benshi mu minsi ishize, baje kwirukana umutoza wa Mauricio Pochettino wari ufite amasezerano y'imyaka 2. Zatunguye abantu benshi, bitari bitezwe ko iriya nkuru yosohoka, breaking news. Kuba yasohoka, yaraje agasanga Chelsea abakinyi bagiye, abakinyi bameze nabi, mbese bazanye abandi bakinyi bashasha, akabashira ku murongo, agakura ikipe ku mwanya wa 12. Yarayisanzeho akayizana akayirangiriza ku mwanya wa 6, nubwo Manchester yaje gutwara Europa League nako FA Cup, ikaza gusubira ku mwanya wa 6. Ese nk'uko bibona muri Chelsea, urabona Pochettino yaba yaraziziki? Ese birakwiriye kuko yari kuva muri Chelsea, ibyo yakoze n'umusaruro muke barazize, cyangwa se
n'ibintu bo arafuye n'abakiri wowe ubibona gute nk'umunyamakuru akaba Talk Sport? Ntekereza yuko si ikintu kiri kuri Mauricio Pochettino, ni ikibazo kiri mu maclub menshi agiye atandukanye, aho ugenda usanga abatoza benshi bagiye basezera mu buryo budasobanutse, mu buryo butumvikana, habe kugeza ubu nyine hari n'abandi tugitegereje ba Erik ten Hag. Mu by'ukuri ukareba statistique z'ama ekipe bafite, cyane ko benshi baba bari muri projet badafite ya kipe nyine iri standard ku buryo wavuga ngo baramwaka umusaruro. Wenda tugaruka kuri Mauricio Pochettino, ni umukoca wa Rouge kuri Chelsea, yari ivuye mu bibazo byo gutandukana n'umukire Roman Abramovich, umuntu wari ufite kinini avuze kuri Chelsea, wari ufite uruhare rwinshi mu mibereho ya Chelsea. Urumva kuri experience yiwe, cyane cyane staff technique ya Chelsea yarajegajeze, birukana staff hafi ya yose, abaganga birukana, abashinzwe recruitment birukana, ba directeur sportif. Urumva iyo uzana amaraso mashasha mu ekipe, biba bisaba yuko bigutwara ikindi gihe kugira ngo wubake. Noneho ugasanga abantu ko baremera resultat uko zihari, yuko kubera ko football turimo muri iyi minsi ni football yo kubaka projet, kubera ko amakipe menshi yagiye agendera kuzana abakinnyi bakomeye. Wagiye wenda nk'urugero ubona nka Paris Saint-Germain bazanye Neymar, bari bafite Kylian Mbappé, bari bafite Leo Messi, Angel Di Maria, bafite Cavani, bafite ba Hakimi, bafite bande, ariko ntibyakunda kubera ko isi turimo isaba yuko abantu bamarana igihe kinini bagahuza, buri umwe akamenya icyada, ukabona yuko nta kintu bayigejeje. Bari babazanye batwaye Champions League n'ibindi byose bifuzaga nk'ikipe. Rero isi y'ubu ngubu football moderne no kubaka projet, ndagira ngo bage bibona Manchester City iri kugera ku musozo wa golden generation yabo. Wagibona Klopp nico kiragano yaravuyemo, nowadays Arsenal niho bari, kandi sofa urabona ko biri gutanga umusaruro. Tugaruka sasa kuri Mauricio Pochettino, ntekereza yuko baramusumbuwe cyane. Kimwe mu bintu biza bigora abakoci, police nk'abari bamaze kugira izina, baba bashaka bakora ibintu byabo mu buryo bwabo, akora ibintu byiwe, ntumwinjirire, ntumuzaneho amategeko, icyo ukora umwaka resulta. Nubwo wenda Chelsea ikipe ya resulta yari ikeneye coach, urabona hafi 99% bazanye abakinnyi bashasha, bari bakeneye kubaka system, kumenyerana n'ibiki. Ntekereza mu by'ukuri ikibazo cabaye ni kuri ba nyiri Chelsea, wenda baramukomeje kumukoroga bituma agenda, kuko byabaye shoke ku bantu benshi. For me nico ngico wenda mbona, kubera ko iyo ubona si ikipe yari yo gusabwa umusaruro, ahantu yarigeze yarishagaraye, ta first 11 abakinnyi ko baraza, ni nkuko ntago cari igihe cyo kugenda kabisa. List yakagombye kuba afite nka sezo 3 cyangwa se 2, bakabona wenda kumukorera evaluation. Urakoze cyane. Hanyuma Pochettino igenda ryiwe, hari abantu benshi bagiye bandika ku mbuga nkoranyambaga ko byababaje, abandi bakamwishimira, abatamwishimiye bavugaga ko ngo ari umutoza ngo mwiza, ngo ariko uhatanira gusa kuja muri Big Four, ngo ariko udashobora ngo gutwara igikombe. Ngo bagiye aca muri za Southampton, Tottenham, aca muri Paris Saint-Germain, ngo babonaga ko no muri Chelsea adashobora gutwara ikintu. Ariko mu by'ukuri bigaragara Mauricio Pochettino yarakwiriye guhabwa umwanya. Nje mbona n'ikintu cyatumye wenda ashobora kuba yaraseze cyangwa kubwumvikane, ari kuba atarahawe uburenganzira bwo kugura umukinnyi
abakinyi ashaka kubera kuko staff ya Chelsea iri hasi barasa nkaho batazi ibintu barimo gukora. Hari akantu nabonye banditse baravuga ngo umutoza we uyu mutoza ugiye kuza ngo ngwaze ko agiye guhangana n'umuntu bita ngo Pep Guardiola n'umuntu bita Arteta. Ukibaza bari kuzana umutoza ngo ahangane n'abandi batoza cyangwa bari kuzana umutoza ngo ahangane igikombe atwara ibikombe. Urumva ni ibintu nyine biri aho ngaho bidasobanutse. Ni ikibazo kiba gikomeye. Urebe nawe nka ekipe ya Arsenal imaranye hafi sezo 2 cyangwa se 2 n'igice, iramenyeranye, baraziranye. Noneho ufate umutoza araje ni musha, afite style de jeu akina, agomba ku updatinga muri ekipe imikinire mishasha, amenya abakinnyi. Nurangiza ngo umuntu agiye guhangana na Pep, ngo agiye guhangana nande ufite ibintu bye yubakitse, ufite abakinnyi be bamaranye igihe, n'ibintu biba bitumvikana. Mbona wenda nimba abakire baba bakeneye umusaruro wa ekipe, bemere kubaka ekipe, cyane ko n'abakinnyi baba bafite even n'isi turimo no kubaka projet. Apana ntibikigezwe birya bya kera ngo urazana abakinnyi ngo wama gutwara igikombe. Ibyo ntibibaho. Umupira ntiyakina amazina, ni akabumbu nyine. Ndagira ngo niba wibuka Real de Madrid yaba Ronaldo el Fenomeno, Luis Figo, Makelele, David Beckham, Zinedine Zidane, Raul Gonzalez, Casillas. Nta kipe ku isi irabaho nk'iyo ngiyo. Habe niyo uvuga bati ariko ntibatwaye ibikombe byose bimwe byagiye bibananira, none abandi baba bavuga naba nta n'indi kipe tuzobone nk'iyo ngiyo. Kandi n'abakinnyi Chelsea ifite ntibari ku rwego rwa Zidane. Ni classe ya kabiri, ni classe ya kabiri. Pochettino ikintu abantu benshi bamwibukiraho kuzana Palma, kuzana Jackson wari umaze sezo ya mbere muri Villarreal, akaba yaratsinze ibitego 17 muri match zose yakinye muri Chelsea sezo ya mbere. Kuzana Cole Palmer umwana muri Man City agakora ibitangaza muri Premier League abantu batiteze. Ndakeka ko yazamuye bakokurera bari barabaye flop, abantu bavuga ati abana uyu yabaye flop arabazamura, ariko yagiye azamura urwego rw'abakalaga imbwe abandi bavunitse ba Gusto. Rero yarakwiye guhabwa umwanya agakora sezo zinga, kubera ko iyo urabona urugero nka Arsenal iyo bataje guha umwanya umuntu bita Arteta kugeza ubu nyine bariko barageze nko kuwa toza batatu bahinda kabisa, bamuhaye icyizere gifatika. Hanyuma bwana Fabrice, uyu mutoza mushasha Chelsea yaje witwa Enzo Maresca, ungirije abantu nka Ancelotti, yungiriza ba Pep Guardiola, akaba avuye muri Leicester, yazamuye ekipe ya Leicester. Ese ubona ari umusimbura mwiza wa Pochettino cyangwa ni za bindi z'abanyakenya bavuga ngo no kubahatisha wenda akazoba mwiza? Wowe urabona ikinyarano cyo na Pochettino guturabona urwego Chelsea yaritangiye kuzamo gahoro gahoro, abantu batangira kubona ko ari ikipe sezitaha bakekaga ko yoza muri Big 4. Ese urabona uramutoza akwiriye Chelsea cyangwa ni kwa guhoboka kwa Chelsea? Ngira ngo wenda n'ubundi Poch already bamwirukanye, takindi kigihari. Gusa ikintu kimwe cyo abatoza bamaze kugira amazina, bamaze kugira CV, ntabwo umutwaro uko wishakiye, kandi abakiriya rebo babaza kenshi baba bakurikiye inyungu ndango. Nacu byo bibazo Manchester United twagiye tubona bagiye bagira bagakenera kunguka cyane, ariko badafokasinze kuri result. Ariyo mpamvu ubona nubwo nyine kubera kuri iyi kipe izwi y'abantu ba Manchester United, ni ikipe ivugwa cyane, ni ikipe nyine abantu nuko analyse y'umupira avuga ngo ni ikipe iri mu makipe ndango ya mbere ku isi yagize season mbi, ariko imagine ko niyo kipe ya mbere ku isi yinjije ifaranga. Kurumva ico kintu bishatse kuvuga ni ikipe y'ubucuruzi. Rimwe abakire baza birebera inyungu, iyo wayabonyemo inyungu forme n'ibiki nta kindi babimubwiye. So nibyo nanyuvuze kuri abakire, rimwe na rimwe baraza kuko bataba no mu bintu bya football. Urabona ko uyu mukire wa Manchester United
sa waje ni umuntu uba muri football azi ibintu bya ndi kuvuga uyu nguyu wa Ineos. Donc ugasanga ni umuntu uba muri football, yari afite ekipe mu Bufaransa muri Ligue 1, harabizi even no muri athlete afitemo amakipe n'umuki. Ni umuntu uzi sport, ni umukire ariko azi sport uburyo yubakika biba bisa, ariko ndaraza from nowhere akamakenera akagira emotion, urabona nka boy amafaranga yashoye none agahita yongera 1 billion akongera agatekereza nkeneye kuri covering ayo mafaranga, kera kama yisubira kuri za agreement zo kuvuga ngo tugiye kubaka project. Ico navuga rero wenda ashobora kuba aribyo bapfuye na Pochettino, ariko ico navuga kuri uyu coach mshasha bazanye Enzo, wagiye bivugana umuntu wabanye na Pep, wazamuye ekipe. Ico Chelsea ikeneye umutoza gubaka projet. Pochettino okay nawe yari sofa yari mwiza, ariko yari amaze kugira izina nyine ku buryo zimwe condition yatumvikanye nawe agenda, ariko kuri uyu mutoza mutoya keneye kubaka izina nyine uramuyobora bigakunda, ukamubwira icyo ushaka, abe no mu makuta ntabahenze. Baramuzanye, urumva afiteho notion yo kubaka projet, abakinnyi batoya. Ntekereza yuko ari cyo kintu bamuzaniye cyane kuri experience ya kuri squad ya Chelsea. Ni abana batoya wagiye ubivuga, bakeneye umukoca nyine uvumiriye, utari kuri pressure, udasaba ibintu byinshi. Kuriya n'abafana iyo bakwataka bijanye n'izina ryawe, ariko ntekereza yuko kuri CV yiwe na details aho yagiye acana umutoza mwiza wa projet nkuko Chelsea byifuza. Ngayo rero nguko ya Chelsea, abantu rero makuru ya Chelsea ni nkayo ngayo, bitega umutoza mushasha muri saison, ariko babahe umwanya uhagije bubake projet. Hanyuma isezera ry'umu midfield ukomeye kwisi, wagize ibihe byiza muri kariyeri yiwe, umukinyi wageze discipline, utarigeze ugira amakosa menshi mu kabumbu. Toni Kroos, isezera rya Toni Kroos, urabona ari iki cyabiteye ko yari umukinyi ugishoboye, wenda abantu bumvaga wenda ko gusezera muri Madrid wenda ntacyo byari bitwaye, abantu bari biteze wenda ko ashobora kuja wenda nko mu yindi kipe cyangwa se akaja muri Saudiya, ariko biza kurangira ahagaritse akabumbu kiwe burundu. Ese urabona ari iki cyo bacarabiteye kuva muri Madrid? No kubona se ko yazicara muri Madrid akarya bench, cyangwa se no buryo bwiza abonye bwo gusezera atwaye Champions League, wenda afite n'amahirwe wenda ateganya ko yozotwara Euro akabasezeye umupira w'amaguru nese. Gusezera kwa Toni Kroos byaba byaratewe n'iki nk'uko ubibona? Ntekereza yuko wenda igihe ku myaka ye si imyaka mibi, ariko nanone biba bitangaje. Gusa nyine ikintu tugomba kumenya c'abantu abazungu, aba bantu bo b'i Burayi ntabwo ari abantu bagira ipupa. Yego nubwo bakina umupira barahembwa bagira gute, ariko ni abantu bakora ikintu kivuye ku mutima. Kuri abatandukanye n'abanyafrika, abantu bo muri Amerika y'Amajyepfo, ibo ni amakuta, niyo mpamvu bazaguma agahatiriza rimwe na rimwe agakina. Wagiye ubivuga neza, ni umukinnyi wagiye urangwa na discipline aho yagiye aca hose, za Bayern Dominique, za Mannschaft, equipe nationale y'Ubudage, kugera muri Real yarakinnye saison 10 na trophy ibikombe 22. Urumva kabisa yagize kariyeri nziza, aho umukinnyi w'icitegererezo ndango even ariko yaraseze la season, ariko sorry bari gutegura nyine projet. Urumva y'abasimbura babo, urumva bari bazanye kuri kote yiwe na Luka Modric, bazanye Kamavinga, bazana na Chouameni. Urumva imyaka 2 hafi bari bamaranye, bari bageze kuri level nziza, bumvaga yuko bagomba gusezera. Wenda abakinnyi n'abantu bazamara igihe kinini
mu matravaye mu myitozo iki nta mwanya wabonera na famiye. Rero kandi abazungu baza bahereza umuryango agaciro cyane, naga yuko ariyo myaka akagira izindi business ze yitaho by'umwihariko n'umuryango. kandi ikindi buri hari n'ikintu abantu bataza bamenya neza, abazungu bakunda umurage no gusezera neza atanduranyije kuri legacy nziza, nyine abantu batakurambiwe ngo ugere ahantu babona yuko wamenya amavuta ya Tony Close kabisa. Ni nk'ibyo ngibyo mbona. Tony Close yari umugabo mwiza, ndetse abafana ba Madrid batabyizeye ibintu yabashe gukora. Nabonye n'akana kiwe karimo kurira arimo gusezera muri match yabaye kuwa gatandatu. Abazungu bagira emotion. Biragoye kubona umwana w'umunyafurika umwana kuri ari kurira. Aho naza mbona bazaguma nyine kumushimira amapostal abandi bakinnyi bakinanye, Sergio Ramos, ba Cristiano Ronaldo. Hari naho nabonye kuri yanditse ku rukuta rwiwe rwa Twitter, andika avuga ati yes ni umwanya ugoye n'igihe kigoye, ariko mubyibagirwe ahubwo dufokasinge kuri finale. Niyo moment nziza, nico gihe ciza kizonshimisha mu gusezera twanatwaye UEFA. Ndakeka ko abafana ba Madrid aho baherereye ku isi bazomwibukira ku bintu nka bingahe byo kubafasha gutwara Champions League, no kugira discipline, akayobora midi neza. Ikindi asize atoje abana ba Kamavinga, ba Chouameni, ba buriya ba Valverde, ba Ndagula, abana abakinnyi beza yagiye atoza bagiye bamureberaho. Ndakeka ni bimwe mu bintu Real Madrid n'abafana bayo bazona mwibukiraho. Uko rero bya Toni Kroos. Hanyuma Ten Hag, umutoza wa Manchester United, bari biteganijwe abantu benshi bari bazi ko ari bwirukane weekend, kubera kuko bari bazi ko ari butange wenda nk'umusaruro muke, Manchester City ikabasha gutwara FA Cup, ariko byaje kurangira Ten Hag yitwaye neza. Ese ubona Ten Hag akwiriye guhabwa umwanya muri Manchester United akagumamo bitewe n'imvune yagiye agira? Abandi banamushinja recruitment mbi yagiye agura abakinnyi nka Anthony bagiye bafloping ku mafaranga menshi babaguze. Ese mubona Man U bakwiriye kumuheza umwanya akongera agakora ino sezo, byibuza bakareba ko bazomwongera contrat, cyangwa mubona akwiye kugenda bakazana abandi batoza? Ese urabona ni nkande mutoza ukwiriye muri Manchester nyuma Ten Hag washoboye kumwirukana? Biragoye ubu ngubu ko haravugwa benshi, ariko ku giti canje buri muntu agira imboni yiwe, ariko ku giti canje mbona yuko ni cya kibazo cyo kutihangana nyine no kutareba. Ese ikibazo ni Ten Hag, abakinnyi bo kuri side yabo nta kibazo bafite. Hari igihe wabonaga abakinnyi nta passion, nta spirit yo gukina rimwe na rimwe, kandi ntibirengagize Manchester United. Niba nibuka neza bagize injury nimba ari 43, nitwe kipe ya mbere. Urumva Manchester United niyo kipe ya mbere yagize injury nyinshi muri season. Ibyo nabyo ni ibindi. Rero iyo ugiye kugira amarangamutima, emotion, urenganye Ten Hag rimwe na rimwe urebe se yari afite full squad yiwe yose. Ico gihe wabonaga squad ihindagurika, buri yagize n'ibyago kuba ari ikipe y'abantu bora kuri pressure, baba bakeneye resultat. Ikindi wenda wagiye ukigarukaho kuri transfer zimwe yagiye akora nyine abantu batagiye bashima nka Anthony. Sofa Anthony ntabwo ari umukinnyi mubi, ariko ico benshi badiskitaho ni amafaranga yaguzwe atarajanye n'urwego rwiwe, noneho nico bari bamwitezemo bijanye na condition equipe yari arimo. Sorry, nje ico navuga nje nabona kwirukana Ten Hag ntabwo ari solution. Nundi bazazana byogenda gutyo. Hagiye hacaho benshi bari bakomeye kurusha Ten Hag, bafite na squad zikomeye kurusha Ten Hag. Cyo nasaba urumva mu myaka 2 amaze ibikombe 2, nimba nibuka neza finale 3,
n'umuntu ntako atagize bibiri bikombe kuri ziriya injari ziwe yagahawe amahirwe cyane yuko buriya wari uvuze n'ikintu kijyanye na recruitment. Buriya akiba no mu Buholandi ntabwo yigeze akora ibintu by'amarecruitment muri Ajax. Buriya iyo umutoza yifuje umukinnyi haba hari team ishinzwe kureba umukinnyi ikamurekrita, nibo bagiye bazana bazatangirana n'iyi sezo bagasuzuma nyine nimba uwo mukinnyi ari kuri calibre, cyane ko Manchester United bagiye bashinja abakinnyi benshi yuko bari muri Manchester United ariko bitajanye, bari hasi bijanye na level ya club bakinira. Ntekereza wenda ko bamuhaye amahirwe n'abo bantu batatu babiri bagiye bongera muri staff technique bazamufasha, nyuma nawe agafokasinga kuri coaching staff bakamushakira abakinnyi bazima, hanyuma bakazamujaginga nyine. Urumva hariya yikoreraga byose bimwe adafiteho n'ubumenyi no kuri iriya pressure. Ntekereza yuko for me yari akwiye guhabwa kindi myaka 2 kuko kumwirukana siyo solution, kandi natwe dusa nk'abagiye muri projet yo kubaka. Ngayo rero Erik ten Hag ni umutoza mwiza cyambere, ageze finale twabonye ko ni umutoza ufite ubushobozi bwo gutwara ibikombe, hanyuma yagiye agira imvune arasabwa guhabwa umwanya. Ikindi yagiye agera n'abakinnyi batagize forume nka Rashford wakinnye imikino 40 agatsinda ibitego 8. Urumva ko iyi sezo yari hasi yaguze umwataka Hojland muri Bukayaze afite ikibazo cy'umugongo, ariwe mwataka bari basa nkaho bategeyeho, araza amara igihe kitari gitoya nawe ari kalite ya kabiri, ntabwo yari umwataka. No kuvuga ngo Hojland bamuzanye igihe bapreferaga yuko Manchester tuzabona Harry Kane aza kugenda muri Bayern, baza kuzana Hojland nawe aza kugira ikibazo cy'imvune, ariko wenda kubera kuko usanze Martial mu bitaro ubuzima bwe imyaka 9 yose imyaka 9 yose ntawe yakinnye iminota 90, kandi usarire Martial yagiye agira amahirwe, ingoma yose yazaga yamusigaga, wazaga wese baravuga ngo aragenda iramuhitanye. Kandi Martial na contrat yari irangiye, arumva ari free, arerekeza nico kibazo, arerekeza. Ese ubundi igenda rya De Gea n'ubu ntarabona ikipe? De Gea nta uramenye ibyo, ariko ntabwo arabona ekipe. Ubundi nawe twaza tubona akora imyitozo yambaye huzu ya Man U, ariko wenda ntawamenye. Ariko ibyo ari byose ushaka kujya South Pro wenda akabona ekipe wenda, kubera ko De Gea buriya nubwo tuba tuvuga gusa, ntekereza ko ari uko yabuze ekipe, yari akeneye kuruhuka. Imyaka yakoze adasimburwa ataruhuka ku rwego rwo hejuru, yari akeneye igihe cyo kuruhuka. Nimba bakoca azasezera akavuga ngo ngiye gufata umwanya wo kuruhuka, ngaho ibaza umukinnyi, kandi muri bimwe mu byo yatakaga cyane ni umuruhu. Urumva yari abonyemo ka avantage, wenda ntekereza yuko ari kuri kavaringa, wenda iyi sezo tuzobona wenda hari aho yerekeje. Murakoze cyane. Nguko rero umutoza wa Burnley kera kabaye yagiye muri Bayern company, yagiye muri, biravuga ko ashobora gusinya imyaka 3 muri Bayern. Ibintu abantu benshi bavuga ko atari ku rwego rwa Bayern. Abantu bibaza ngo Thomas Tuchel icyo yabarasize ndango kuva mu mateka ya Bayern, nibwo bwa mbere ndango irangije sezo nta gikombe itwaye. Ndango biri mu bintu yagiye azira cyane Thomas Tuchel. Rero bakaba bamusimbuje umuntu bita Kompany. Kipe we yarayimanutse mu cyiciro cya kabiri mu Bwongereza. Abantu bibaza ngo ese agiye kuba igisubizo cya Bayern, ese bimeze gutubona urwego rwa Kompany kuja muri Bayern byari bikwiriye cyangwa n'amahitamo babuza undi mutoza ubona azotanga izo Thomas Tuchel atigeze atanga muri Bayern? Urabona Allianz Arena azozana ibyishimo
batabonye isezo urabibona gute nk'umusesenguzi w'Akabumbu Talk Sport? Biragoye kuri CV yiwe, kuri kampani taramara igihe kinini yinjiye muri coaching kariyeri. Uyu muhungu hariya ufite nationalite y'Ababirigi, wabaye na kapiteni wa Diable Rouge, niko bayita, national y'Ababirigi. Hanyuma ico ntekereza co kimwe co nizera, Bayern de Munich ni ikipe ifite abatekinisiye benshi, ni imwe mu makipe kw'isi abarejandere bayo usanga bagira nimba no bita akanama mfata vyemezo, tari bya bindi vya makipe yandi ugasanga umuntu yavuye nko muri Kinyozi karafata ivyemezo. Iba abarejande babo baza bicara bakadesida umuntu no muri stade babicaye, ubona papa ka 16 hari abicaye bari kukwanariza ibyo ari byo byose. Hari ico bamubonyemo, ariko urivye mu buryo busanzwe bwa CV n'ibigwi nyine ntabwo ari calibre, ariko buriya hari ico bamubonyemo, kuko wabivuze baraproposa imyaka 3, hanyuma wenda batange miliyoni 12 muri release clause yari afite. Hanyuma beshe rumva umutoza bari bakeneye ntibamubonye, uwo bari bafitega bari bamaze kumusezerera, nawe garivumbura tushe n'abazasa azabera nk'umusazi, nawe aravuga ati no, nanje ngomba kugera ahandi nja, mwaranyubahutse cyane. Reka tumuhereza amahirwe turebe, ariko mu by'ukuri nta kintu abenshi bamwitezeho. Kimwe nuko byomuhira buriya iyo ufite ikipe ifite abakinnyi b'abahanga, abakinnyi bakomeye ubwabo badakeneye, ntekereza yuko Bayern ni umuntu uyitegura, ariko bari abakinnyi ubwabo banakwitoza, ni abakinnyi bakuru, ni abakinnyi bari mature. Urakoze cyane kampani kuja muri Bayern. Abantu benshi bamubonye muri kariyeri y'umupira w'amaguru muri Manchester City, umudefenseur mwiza, yibereye na captain wa Manchester City, akaba yaratoje Baniri. Abantu benshi bari bataramubona, kandi ikindi abantu bibaza ngo ese ni gutaja muri Bayern, ikipe yamanutse. Ecambere yazamuye Baniri, amaze kuyizamura nta bushobozi Baniri yari ifite bwo kugura abakinnyi. Ngo ariko yatweretse akabumbu keza, yari ifite akabumbu, makipe yari afite akabumbu kabisa. Baniri afite akabumbu keza, si ikipe yo gushora amafaranga nka Man U cyangwa Chelsea ngo usange ngo yashoye miliyoni 100 ku mukinyi. Urabona bakoresheje abakije babo bazamuye, mu gihe uhangana na Pep Guardiola ufite ikipe ya mbere n'iya kabiri zose ari kimwe. Urumva yaragerageje, yari afite akabumbu keza, wenda muri Bayern Pep ubona simbutse nushaka umwe za Crystal Palace. Ariko nuko reka twenda turebe sezo azogera muri Bayern, bishobora kumuhira kimwe nuko Xabi Alonso yagiye muri Bayern Leverkusen akarangiza sezo adatsinzwe na match n'imwe, kimwe nuko navyo muhira Atalanta bundi nayo yamuharebisha mu matwi ikamuharibisha ibintu. Hanyuma transfer iri kuvugwa mu midfielder wa Newcastle, Bruno Guimaraes, Arsenal bari kumushakisha, ubona miliyoni 100 Arsenal bari buze kuzirekura. Ubona ko uri mu midfielder wari ukeneye cyane kurusha umwataka se cyangwa kurusha nimero 2? Ntekereza yuko mid ntabwo ari ikintu bakeneye cyane, gusa nawe baramukeneye, ariko ni nka option ya 3 cyangwa ya 4. Ikintu cya mbere bakeneye umwataka, umuwinga, 2 no mu mid wenda urabona bari abandi bakunda Pate, imvune nyine ntabwo ari abantu bagira consistency, ariko sofa Guimaraes ni umukinnyi mwiza, kandi ikindi yagiye abyerekana. Gusa nabonye na Paris Saint-Germain mushaka, bigoye ko Arsenal ya mutwara PSG iyo mugiye mwibeyeho
izi gukuba ya cyane ariko bamubonye ni umukinnyi mwiza. Ni byiza buriya ufite squad iri balance, ufite option ya mbere ukagira option ya kabiri bari kuri karibu imwe, aba ari byiza. Ariko ntekereza yuko mbona nyine nama transfer rumors aba hari, ariko ntabwo ari cyane kubera ko si bwo burwayi cyane Arsenal irwaye. Arsenal ubwo rero reka tuze kureba niba bari bakeneye umusimbura wa Saka ararushe ikinye match nyinshi, kandi niba atareba neza ushobora kuzomuviramo imvune ugasanga kibaye ikibazo kuri Arsenal. baramutakaje igihe kinini. Wanabonye kuri match ya Everton ejo bundi bakina kumubura, bari bahengetse bashiraho Martinelli, ariko nyine wabonaga bitarimo bigenda neza nkuko Saka abikora. Ubwo rero Arsenal baze kureba umuti, baze kukemura. Ndabizi Arteta yaricaye n'abamwungirije barebye amakosa bagiye bakora, ndabizi ko isezo bazoza bameze neza. Hanyuma tugana ku musozo, igenda rya Xavi Hernandez umutoza wa FC Barcelona, kugenda kwiyura bivugaho iki, bagiye bavuga ko yagiye azira discipline nkeya, kwitwararika nabi imbere y'abana, yagiye azamura akerekana discipline nke, imituku myinshi yagiye abona mu buryo butari ngombwa, kuza ugatsindwa na Giro n'ibitego 8 match ya mbere n'iya kabiri. Bivugwa ko hari abakinnyi bamwe bari bashwanyemo indani nkaba Victor Roque, uriya umwana baguze, Joao Felix yarasigaye mwicaza, ba Rojo, ibintu nk'ibyo. Se ubona byari bikwiriye ko Barcelona yirukana Xavi, cyangwa se ubona yarazize discipline nke, cyangwa n'amagambo hari ibyo nabonye yagiye avuga ngo Barcelona ntabwo ari ikipe yo guhangana, ngo kubera ko ifite ubushobozi bukifite ubukene. Akaba ari mu bintu bishobora kuba yarazize kubera ibintu yavuze kuri kamera, bakaba batinya ko se abaterankunga bayisapotinga bazoza bitewe n'amagambo yavuze. Ese ubona Xavi yazize iki? Ni discipline nke cyangwa yarakwiriye guhabwa umwanya? N'uruhe rwibutso wenda yasigiye Barcelona batazibagirwa? Urwibutso rwo ntaco batwaye, urwibutso rwabaye amakarita y'umutuku, umugani wawe niyo discipline. Gusa kimwe co novuga, Xavi yagize ikibazo, aza muri ekipe itameze neza, ifite ibibazo by'ubukungu, itarimeze neza mu mfuko. Urabizi yuko amaso yabo n'amakuta yabo byari byerekeje ku isanwa rya Camp Nou, n'amasezo yagiye ashira, bari bagira ibibazo bya financial fair play. Hanyuma urumva kuza muri iyo kondisiyo abakinnyi iki bitarere kuri calibre, kandi kuriya Real Madrid, FC Barcelona ni ikipe buriya La Liga si champion ikomeye, ariko impamvu zikomera nari amakipe abiri mu gihe mu Bwongereza tubara hafi na top 6 top 7. Urumva warangiza ukareba ugasanga iyo ari amakipe na amakipe ari top ku rwego rw'isi, kandi yinvestiza agira competition itabaho. Real Madrid Casablanca bazavuga ni ikipe y'ibwami, urumva ni ikipe twovuga y'igihugu. Hanyuma FC Barcelona kuva Catalonia ni nka kuriya kwa Rayon Sport, ni ikipe y'abaturage. So bumva harimo iryo hangana, biba bisobanuye iki yuko level indi iriho n'indi igomba kuba iri aho ngaho, yabishaka itabishaka. Mu by'ukuri rero yagiye igaragara ko biri hasi gutwara shampiyona, kuriya batwaye shampiyona. Ikindi ca kabiri ifite amahirwe menshi yo gutwara Champions League. Ikindi ca gatatu, tuhere kwanza kuri ibyo ngibyo, icyo ni ikindi kibazo ca mbere gituma Catalonia baboeka, bumva ntantama butabafite. Ikindi wagiye bivugaho comportement ziwe,
rimwe na rimwe sinamujajinga, yagize icyo bita over confidence kubera ko n'umwana wa ekipe navuga ko yisanzuye yarakabye. Hari biriya wavuze amakarita ibiki biba bidakwiye ku muntu w'umutoza imbere y'abakinnyi, uba ugomba kuba urugero imbere y'abakinnyi n'abana staff ubuyoboye, byabaye too much. Ikindi noneho cyamukozeho cyane ni kuriya kunenga ekipe, kugaragaza nyine weakness zayo, biriya bya fekitiki bigabanya icyizere mu bakinnyi, bakumva yuko kameme yuko ikipe nta n'umukinnyi wapfa kuyiza. Umukinnyi mbere yuko aza mu ikipe arareba ngo amakuta bimeze gute, nzabona umwanya ungana ute wo gukina, mufite ikihe cyerekezo nka ekipe. ubu nyine umuntu yoyijamo, n'uja muri Barcelona ni ukujamo kubera ligasi y'ibyo yakoze mu gihe cyashize, ariko ntaho yijamo for now ahwiri, yoyijamo just kuvuga mu nzobe ngo nakinnye muri Barcelona nambaye jersey yayo. Ikindi nyine kuko twari tubivuze kugana ku musozo, ariya makuru yavuga yuko itahagaze neza, idafite ubushobozi bwo kugura abakinnyi. Yego nawe urumva kubivuga barangiza bakamugira ari umwana wa ekipe, naba yumva afite ijambo, umuntu wabaye rimwe na rimwe captain, ubuzima bwe bwose yakoreye muri La Masia, n'umwana wayikuriyemo kuva mu buto bwiwe kugeza ashoje kariyeri, nta yindi ekipe yakiniye Ndango. Yumvaga yuko afite uburenganzira burenze ubwo kuba ari umutoza, kuba umurejande wayo, kuba umwana wayo, please kuba coach. Rero barabimuziza, wenda nubwo tutavuga ngo percentage nyinshi yatoretse kuri ekipe, wenda nawe hari ibyo yabonye ko bitagenda neza, batereka twumvikane nigendere mukomeze. Hari ashobora kuba atarabonaga nta projet bafite, ntaki wenda byifuza nk'umutoza ukomeye, ni nk'ibyo. Nk'uko rero aya Xavi, ariko ndakeka ko abafana ba Barcelona bazamwibukira n'ikipe mu kuzamura abana batoya nka Yamal, n'umukinnyi mwiza wazamutse, Fermin Lopez muri mid, n'umwana mwiza uri kwitwara neza, wanahamagawe mu ikipe y'igihugu ya Espagne. Yazamuye umwana witwa Kubarsi muri defense, yitwaye neza, yarahamagawe na mu ikipe y'igihugu. Ndakeka ko Xavi yaraje season ya mbere abahesha La Liga, mu gihe haciye abandi bakosha bameze ko bagoroma bitwa ngo ni bakomani, Komani nawe ntiyemewe kabisa. Hanyuma rero ngayo amakuru ya Kabumbu Talk Sports twari twabazaniye ku munsi wa none, arangiriye aho ngaho. Ndakeka ko ikiganiro cy'ubutaha tuzabazanira andi matransferi akomeye, rero finale ya Champions League kuwa gatandatu tuzaba turi hano muri studio za Kabumbu Talk Sport. Shimira Dibois Fabrice twabanye mu kiganiro, wakoze cyane. Ndashimira umugabo uri kuri kamera Jonathan Tungane, wakoze cyane. Naho butaha, ikindi mwibuke gukora subscribe, share na comment, abantu batazasharinga ikiganiro nyabona mugerageze mugishireho abantu bakibone. Naho butaha, murakoze. Ciao. Ciao.